Para hadirin rahimakumullah, memperkenalkan grup kami, grup Majelis Selawat Miftahul Falah yang baru terbentuk ataupun baru belajar sekitar 6 bulan 7 bulan. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dan kealfaan. Marilah kita sambut grup Majelis Selawat Miftahul Falah Dusun Cirebon.
Muhammad. Lanjut. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نانا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا
punten teka bagian nik. Lanjut bapak-bapak. Lanjut. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi semakin besar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ketika cinta kita sudah menjadi semakin besar kepada baginda Rasul, maka pasti akan selalu memuji beliau. Maka sambutlah Qomarun. Salatullah, salamullah
Recak gitu itu kan. Wajar ibu-ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mahalul Qiyam. Dimohon berdiri kepada para hadirin semuanya, kita berselawat bersama-sama mengharap syafaat dari baginda Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Nabi Muhammad. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan sholawat kita menjadikan hati kita semakin lembut, semakin cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk grup Hadro mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kepada grup Hadro silakan dipersilakan untuk turun ke panggung.